Karipot kebami nakisya jar sau pun tulik sampul hakani kasi balang kakado bahadu khnai spa la pinyong ngut kibrio ki bakhlam yo satia yauti kunyang jingpang kat bai khnai pinyo tulik ki sa on sa pentip sibet menmiet nila sai mastam katai karipot kakado ru bahakini ki arsngi amsyam ladan shu ki bayo ya katai ki jingpang hakani ka por nga kwa banyo thu yepi ba ka sampel na kamenta ka testing ka bangili lapha siapo nekrim sige jakaban test ya uni uknyang jingpang kalong si hajar saupun riu 1046 kabangila de pa nangta ke balong negatif kilong 937 ke balong negatif positif 12 aktif 11 iway laklat nangta ka result ka bangidang up kalong sa 97 sa khandai phun yotoli kita kadika report ka ba mentang midang up let's say kalap anlong bangin yo sibit namit tene kalap benlong la syai kasngi te kum bakalong haduk menta kasngi ka bangas ngautenat ban pentip akmat jong ki pajba ka jela megala ba kamdon kanu ka positive case menta kasngi ka bamut nadu menin haduk menta kasngi kat kum ka test report ka ba ngi layo